जुड़े रहें NN वार्ता के साथ। नमस्कार, कार्दोम कार्बी आंगलोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दिजित रोंगहंग और आप देख रहे हैं NN वार्ता कार्बी आंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। Penap dikla education nangka via jo ni non ilitum la so yo ni ilitum karbiatum competition exam nang ka ununde la so consciousness kali penap di karbiatum la education na jo ni penang su hala sunat bang lang tuti hala hilo kenang so la so kang tur nang i pulo nang non ilitum ya social organization na branch dolo aru dolo malada arpudeng alang tuma area a branch area lo nga school functioning ko sono ni hadak bench desk dolo ne ave a building dolo ne ave ne repairing damde chainong pa dom rui teacher damde arui student dom da bange a building do a hem do dance back do student dom dampo lo sini chongha pa ju pa teacher damde chewang ru la bang la damde la si future ke tum ola bang cheng na la education yang sinang cheng chi pinili tum pupo karbi tum buji bangwe thek bangwe karbi tum ke hala pusi dunia po vote me thangkar bijak karjap tum ha chi yok je ko son ho chi yok until and unless pi muni de tum ili tum marat tum ke education pipe hala so ka buji thek ajak kong ang ton pendora pet pi pulotang te la so ka buji ke bangun ilu कार्बी आंगलोंग जिला के HSLC का क्या हुआ परिणाम? ईस्ट कार्बी आंगलोंग के 49%, वेस्ट के 42%, सिर्फ वो भी प्राइवेट स्कूलों के बदौलत। वजह क्या है? कहाँ हो रही है चूक? हमारे संवाददाता आज इस विषय को लेकर एक्सपर्ट की सलाह लेने पहुंचे। श्री लोंगसिंग तेरोंजी जो है वरिष्ठ पत्रकार अथवा ठेकर अखबार के संपादक के साथ लेखक और कार्बी लैंग्विस्टिक बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कार्बी आंगलोंग के 10वीं परिणाम के ऊपर उन्होंने कई सारे चौंकाने वाले, भयभीत कर देने वाले मुद्दे उठाए हैं कार्बी आंगलोंग के शिक्षा व्यवस्था को लेकर। उनका कहना है कार्बी छात्र HSLC के हर साल के परिणाम में बहुत ही पीछे हैं। जिला में कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, कई संगठन, राजनीतिक दल शिक्षा के मुद्दे के ऊपर पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, पर कार्य व सल्यूशन निकालने वाला कोई आगे नहीं दिखा। वे कहते हैं गलती कहाँ हो रही है, गांव के स्तर से या प्रशासन के स्तर से। उन्होंने बयान दिया कि हमारी गलती शुरुआती स्तर से ही भूल हो रही है। जिला के कोने कोने के गांव में वो सलाह नहीं दे पाते। उनका कहना है मैं शिक्षकों को गलत नहीं ठहराता, पर कार्बी लैंग्विस्टिक बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते मैंने कार्बी आंगलोंग के दूर दराजों के कई कोने कोने में दौरा किया और देखा कि जो रेगुलर टीचर्स हैं उनके बदले में वो प्रॉक्सी टीचर्स को भेजते हैं सिर्फ 2 से 3 हज़ार की तनख्वाह के बदौलत। तो वहाँ भी एक बड़ा डिफ़ॉल्ट दिखता है। तो हमें निन्व यानी फाउंडेशन से ही इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे कई समस्या के बारे में उन्होंने बयान दिया, जैसे गांव में ऐसे कई लोग हैं जिसके 3-4 बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों की कक्षा का पता नहीं होता। तो इसमें माता पिता का भी एक बहुत ही बड़ा भूमिका है। ऐसे कई शिक्षक व टीचर्स हैं जो नौकरी करते हैं देनगांव, पारोखवा, दोकमोका, हावड़ाघाट और ओक्रेंग जैसे जगहों में और रहते हैं दीफू में, जो मैक्सिमम अनुपस्थिति होते हैं और परिणाम मैट्रिक में नील तक देखा गया है। और आजकल टीचर्स पॉलिटिक्स खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते नजर आ रहे हैं। संगठनों में शामिल होकर समाज सेवक का दिखावा करते बहुत दिख रहे हैं। तो ME के शिक्षक दोष दे रहे हैं LP को, हाई स्कूल दोष दे रहे हैं ME को। बच्चे ठीक तरह रीडिंग तक नहीं कर पाते, कैसे सिखाए? तो मूल बात यह है कि अगर शिक्षा के माध्यम को सुधारना है तो हमें शुरुआती स्तर से ही ठीक करने होंगे। सरकार कोई भी हो, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को इस विषय पर अहम कदम उठाने होंगे कि किस तरह प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन स्तर को किस तरह निचले स्तर पर काम कराया जाए। और श्री लोंगसिंग तेरोंजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं। कहते हैं कि हमारे संगठन व समाज सेवा के कार्यकर्ताएं हमेशा जातिवाद मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि जाति डूब रहा है, जाति ऑलरेडी डूब रहा है अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र उन्नति का जरिया है। राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकली ही हम अपना हक पा सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही हम पॉलिटिकल अवेयर हो सकते हैं। आप सोचिए, हेडक्वार्टर डीफू से करीब सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी के तकरीबन 6 गांव में ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना नेटवर्क है, ना ही स्कूल है।
उन्होंने कहा ये उनके लिए बहुत ही डरावना अनुभव था। तो कार्बी समाज को डूबने और भविष्य को बचाने का एक ही जरिया है, वह है शिक्षा। दिफू से बाबू सिंह क्रामसा का रिपोर्ट। examination also result nang iklan ben Karbi Anglong ben percentage la sorting ben nang ni kupiyo di mathadam la ben ki kupiyo chok chidam apun ku isi klan nang la sokta ari laso bang nili aprang mandan nili mungki bom no la ben ken nili wala nili newspaper long te karbon ta nili literal la ben tok Karbi atum la metric along kai ke mata hingo la result non det kali la ke ha ke cheng a tuning ge mina ko lo che tuning ge top ti ma si padam la ko nge pining ta en sigil pe ge compare si ka hill district tamang 80 plus percentage lo ni 50 ta der chen lo 49 na nge west Karbi Anglong la ta 42 na lo la si ili tum ka bear pe si ka ta indeng si hini ke thom isi bang ge kali si ta a bear pe si indeng hini ke thom a pli la zona nansi kai ta gitu attack pen ko bang ilitum ke kodun de la si ilitum non ilitum dak political consciousness dolo apen dak social activist adu piglo social organization adu piglo political dom ta active piglo sita la haista ilitum ma future ilitum ke bang ya ni ke la education lo la ma du ta chini lo andu ta de ang chun lo wa phis ta me la so ka pat chun Karluji kapar luji po bang claim bang ada lai lo ini oi dun ni athela da ke claim nam nai pulon te education system ili tum ko na lo ke chau chi la bang che lang nang po ili tum ko so level la long rong level la ma ili tum administration na long thong ke chau chi lo ma la hai si lang nang po la si la hai long ni li ke tar lip nam ke la ke metre ka result ka pang tu ya pang ke akeong enai sita chik nikan ke thom na yi ma nikan pho nikan ke thom nikan pho a penno te la ke mi chhe la ang song pho penno na phong pet klem pa mi na la bang ili tum ke foundation ke cheng along pe ke chok chi ili tum ha school atok dam po hada pen da than pa mi ke cheng si ke nili ke teacher against bola ke pudam kali sita ke ong do ma teacher ko me thang lu chi thang na regular ko da proxy teacher ko alang farman ko mami pan hajara chiklo yang suri ni suri ke thom na tipi la nili s chairman Karbi language development board ke do ki bom pe nili hala sohot nili school pe nang visit dam lo pe nang nili long lo la so si dam long la si la so ahormu hat dat pen foundation pe nang cheng che te cheklang pe pen hala lo teacher kaki ong chiong si pinang am gerong kaching kiyo to kuang dengan lo la sila su along la aling kubet pinang kistam ni kipashar li kipam ni senjep han non kam sila tum ko pilo e klem ni kaching sila nili ke lah non ke claim ni bang ke council pe na bang ke cheng si is no di la ke ni elementary education office no la tum han pe cheng si secretary pa ki ve la ko secretary in charge education ba lower education ba ya la tum men si la concerning a department ko as officer man pa activate na officer man pa activate na po la to phan at army wang kosong si pahumli tami ma arui tin report ng pachipi po la so ka report communitary siya cell do na po la so long pendesian ke la tum hanta la so tie phanabang isi thik na po pendet ke la tuma bang ke claim na teacher tum phan main ke non pan tek na po duty ke chedam dia teacher atok to man ke ni ke dam de si ta la so teacher tum la contractual proxy teacher bang pavir na po la hello ke cheng sige la song daksian ke government pen along la education awareness la so bang pinan po la si la bang sincerely claim click long te cheplang play la si la hai ni iti proposal pilo kene ke ba Andhra Pradesh non ke Telangana lo sidam one day matram foundation ada isi NGO to hala dak non la tum ang ke lidam si mil ke si example si ke jog nam mo la tum ma pilo klem hada government school ke dunwang be der lo kaching ha position no asama da si ke ba private school no amat hala tum
Vande Mataram Foundation to bang isi la tung bang lo la lida no ni je po bang na study po ni po na bupi amase la tuma ke penangan na hormon na chilo ni lalo la tung bang claim to bang ke identify sila hello root cause ke chensi ke primary lo po te highly educated to man teacher man appointment pinati lo suppose man MA pen MA BEd apa MPhil gitu tang lahe tu masih primary som pinang di la tunga be hala so level om thani ke gitu la si lahai pen langdam nang po la son pen na se ekdom dam po man no la tung la son ke claim research pen claim man non ke private school ma ka chi pon tu nang non ke ka chi up nang lo private school pen sin ke government school si kita gitu lo dak mi na jo la ndo la son si ini dak ta claim dak local tum ki thur vera din ta local tum thur long le si akapre ka tum nang thur tang lo ang la hai tum ka ga si resort wa type sin nang po la son po ke la so po ka che song ita bang ko no nang itu bang ko no be bang ba thi bang ko an education non anta nili example ng people di phu ahi thi di phu ke kar biang long ahem pi alo that 10 kilometer truck vet adim arong rong ho rong along la so isia rong along non anta tower ave electricity ave mobile network ave school home ave non ta ningkan cap so marta rong si puju play non ta school po amena na se ave tante dak di fua dunga madenga sono plonte la tunke koson si consciousness bana dim long koson si ka bujida la si la ke phere me kan ya ilitum kerang jiang ni pan education na jong si non son pa pipong pulote la ke ilitum ke non son si chekoi seroi po la ke dambong po ala bang tum kipu po so si insan ke char si pu anu tin na ni lo chok nai nang lo chok chi nang lo chok chi na chekoi to tan si la ku si dam la si non nili ka do be social organization na tum han lo especially la education na bang si RDP nanti. So na taksi political majong ruling na tumphan ang song pa nga official level bang kosan sa better control kosan si teacher tumphan na control lungi lahe bang kami. Puro nang teacher tumphan asi tin rong single school teacher tumphan ta abega lo tung lapya si pathei de election na lo RDP po economic census po census lo lahe to pala tumphan si to po. Ang latung ni kaya pa po damote ni ingkoy thong kep ke hem do po ang akoy ga la pulo la te isi do lo ape di si ke da elitum karbi government school ang best of the best po sa select lo pulo nang DLED nang ji ang ke tet nang ji po sita result bang ke hula private atum nonta 49% Karbi Anglong 42% West Karbi Anglong po sita laan kili dunta laki niya chop laki la private school tum ke om dum kasi la ang ka pwede government school ke la ang ke la si jo la hai tum ma tha dam nan asong pi mo pen ni po mo ichi education and mar bang thom bang pi do hin do so ma ni ke po ve ka lam la ke la su ke ni ka ni nang li so mar bang on do bang pi do kon an lo ba chari thera ho wan an ni yo ko pan yang buri basar pi apiso ma char la bang da ji ku de pa me angge la solo pulonte api aputa kona sia duty ke dola la hen lo isi ke la pen isi bang adar ini tum ke lang chari to ang song ke taxi pen lang bo pa na long ta pulon na andar ini tum mama long do da duty dam de la haya bang lang amde pen teacher atum ta pulon nang hala political lab dun rong ha politics patu dun rong ha pinya organization claim wrong lasong si pachacha made ho kuman ini pinya business to claim wrong lasong dope mo penili thano mati la contract bidat po ginuro ka ang kes suri thom lata chiklo yon ijon ni bidat jada do nilipan na che complain na do nang than thatisa nang than bita jo lasona jo ni penama sikasik sak do lo udampong ke wang tu cho dan ke MES ang deng nang lepo high school ang lepo ang ke halang parkemetri ang ke halada ME school dong pupo a bera foundation si ke hino
reading kan nge thebang wele ni tum ko sono ge than po angka latum mangka po high school le te latum ne sia foundation masi kawe ni tum bro than po jo la sik ki cheng be isi ke lalo apen isi bangke Ladakh LP school chachelo lower primary chachelo non Ladakh dam lo nang ME school high school Ladakh along tapi lo baca mantu teacher atum headmaster atum tamang teacher atum damang Ladakh tak same lo pulo nang ho atok non halang lokso pulo non ba ho lapena berha sambil langsung puno ho pu haurag ha dana punoi ha tena rong na punoi penang teacher atum difusi doi la tumi se damang la to mong teacher mong nursing dan po la solong ke kelang cari na ya officer to la tum te che damang la tum hana di tholo ko people nang tum che dam de duty chekle mang le ni tum ko song le ni tum phan ke padam ya phan isia war sai nang pipe ni tum da salary kon ma ke long la han la de tum ni piso ni so nem che la nang ko ang ni tum han garia ve DA bang ga pheda lam lo to DA nge nang pinai to DA kusita me la ke dam kilometer wise ane kalisita pulo nang isi ke competition pa do pigil to mo ko pene dance competition beauty contest tang hawara la son fest tang ho la take buiruji la son xy do piglo musical night tang ho fashion show tang ho longko an se te pini ese competition bangko an si non pini la son education na puta kachale puta competition di longkon na litum da langta hala so na ge dunde pen mo bichita chitu dun bangde hala fashion show long te playing kubji music peneno na ning ke cultural night do ipte cultural ning ve te ke chip festival long youth festival long te ilu dun te long bom dak pen dang lo no de la sita ilitun ko daksi education ma laso bang claim na de lasi la hailong nilipupi fashion show binang ne music kon kene binang ne asona binang ne pupi dance competition singing competition binang ne binang alaita sita education ma phan aphi chewar chora bang claim na ni nilgenda bang si ipuda lasi non la hailong jong si litun lang de ko de penap dike mangi karang yang lo mani tingkuk sila ko la si political the consciousness doni political consciousness avi pulutante ilitum ke mu penabilitum akhai ke rengya phanchi ne ange political consciousness ke wahi ko na education base wahi ilitum mun education avi to konna pen consciousness ke bang ko rong tum nam pola mobile or try grip pola mobile ong pimak ber tha ber through anything hala affect ka be pin ko pilon na reality chi ne pin po la ninje do na han kaline ka lang pet share dun abara la mobile sila ang kala mobile da pulo nang student na do beron ta online of han pura pina ko online pe na phan da google pen akera pen mate ko pine search engine ka prek pen ra knowledge of han ke langji click pen ke langji pu magawi sita hala ke langi Facebook YouTube lun kan YouTube long bangta hal education na bang langli jo laso environment laso lalitik ang tompen public chelar nang po kusumara pia po chelar nang po kecheng sike mama ruling halang song pen la ber lan langli ko te kabiang loke kaching thori pang शिक्षा जी हिंदी में कार्बी आंग्लों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथो।